impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sibonge Ntolo sikwamukele nawe namhla utashayelela lencwadi asethembe njengomuntu omusha awunasipho endleleni sikhume umhlabathi sitawuhamba siyofika lapho siya khona sivusele umlaleli ekhaya naye simemukele ehleleni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Kunjalo. Mhlawumbe mlalumselwa ukuthi mhlawumbe lo mnyoti ngabe babe balo mhlawumbe ecala kuvulelwa la ehlelo lamuhla. Awu fakuthi balaleli belihleli bangadi umfundisi babe Mazibuko lokuya lapha eMbabane Alliance. Luhlelo lolintolo ngoba nako mhlambe ujale lisha seliya sonzele amashumi lamabili laba khona utsala sithingisa tindzaba letitsinza impilo yemuntu mayelana nekwakhiwa kwelikhaya nekuthi ke siphila njani lamakhaya inhloso ukuthatha liswati ngeliswati ukuthi impilo ayihambe kahle njengoba umnikati wayo ayidala. Sikhuluma tihloko letihlukahlukene bese siletha emathuba ukuthi balaleli labakhona ukushaya bashaye futhi kulesinye isikhathi silanze nje labanye bonjinga lwati etinhlangothini letehlukene. Kulamalanga ke liyabona lesine namhla leliviki ngingedwana lapho bengikhuluma ngendzaba phecelezi ngesilumbi i-social skill. Nasi kuhumusha ngoba nawukhuluma nge-social skill nako kubandi kodwa siqonze ngqo emakhonweni ekuphila. Solo sijikijela lijezivivane ekunciphiseni nangumkhuba lowanzile wekubulalana kwebantu kulokunye babulalane bathandzana. Sikhulumile ke fakuthi sabuka ukuthi kuyini lokhu sakuchaza ngeke ngisabiyele emva ngenxa yesikhathi. Kepha evikini leliphelile sibuke tihloko nataba nje timbili lokufaka ekhathi ukuthi bantu labanalo lelikhono lokuphatha baphila njani futhi bantu labede lelikhono bayingoti kangakanani emangweni lesiphila kiwo. Namhla ke bengifuna kuletha tibonelo taletinto letitsindzekako uma sikhuluma lendzaba yelikhono lekutiphatsa. Kepha ke lokufike kuphakame kubonakala indzaba yokuthi lelikhono lekutiphatsa mphotolozi liyahlanyelwa. Lihlanyelwa ngulaba labasembili kulabo labangemuva. Sike sakhuluma ke lapha sinemphathi wakho sitilileliswa ukuthi asati ukuthi kulaba lekungakatshalwa lutho kanzi iminyaka seyihambile ithi leminyaka bona abatshale ukuthi batawutshalani ngoba empilweni upha lonako nangabe unganalutho umbuto ke uthi utawuphani. Mlaleli ekhaya
nangithi-ke ngifuna ukufunda tinto letisibonelo. Nasitawuteka indzaba yelikhono lekutiphatsa, umuntu lonalo lelikhono lekutiphatsa uyakhona kudlelana nalabanye abantu, uyakhona kuqhumana, uyakhona kutsintsana, uyakhona kuphila nekuphilisana nalabanye bantu empilweni. Lokho kubalulekile lokuthi sikubambe. Utothi noma ukhuthatela kwekuthi uhlanyele lelikhono lekutiphatsa, ube wati lokuthi lenzuzo ingakanani. Angibekise-ke fakuthi nawe mlaleli ekhaya, into yokuqala lengayiphakamisa indzaba yokuthi kukhona nakulesithi pheceleti ngesilumbi ngema-manners. Nasikhuluma ngema-manners sikhuluma ngendlela yekwenta tintfo. Lele kutsinta ngqo lento lesikhuluma ngayo. Le uma ingakendeki kahle ukhanza kuba khona kuqabana kwebantu, kuphakama emaphaphu, kwenteke lokwa nalokwa. Nasikhuluma-ke ngendzaba yekwenta tinto noma ngendlela yekwenta tinto, angibekise ngithi lokufaka ekhatsi nje ukuthi ukhone ukuthi ngiyacela. Likhono lekutiphatsa lelo. Ngiyacela. Lokuhloko labaningi. Lokucela ungacela kuyihlo, ungacela kunyoko, ungacela kulotalwa na, ungacela kumuntu lotikhandza uhleti naye. Ngoba lo moya lophambana naloko ngiloko ukuthi umuntu aqabange ukuthi into la ifunako lesi nakayibona embi kwakhe ayithathe angakanikwa, ayithathe angakaqeli. Loko kusho ukuthi loyo muntu ude, ngoba lokunye lokuqabana nje ntolo ngiloko. Uma umuntu angakafundziswa ukuthi empilweni kuyacelwa, nangabe-ke nihleti ningumfati nendoda, nihleti nibantwana ekhaya, ekhaya awumani nje unyamalale. Yema-ke ngisacela kuyawudlala. Likhono lekuphila lelo. Ngisacela kuyawudlala. Ngisacela kuyawasha. Leto tinto ngito lesikhuluma ngato. Ngisacela kuye esitolo. Dinto letifaka ekhatsi lamakhono ekutiphatsa fakuthi. Kufake emaganyana lamanye lathi ngiyabonga. Ngiyabonga. Nangabe sibongo saloyo muntu lo wente lokutsite lokukujabulisako usade. Soyasedlulisa lesibongo. Nkosi Dlamini. Fakuthi. Ndolo Mphotholozi. Maye ngiyabonga usho njalo. Loko sibonelo salento lebengikhuluma ngayo kulamaviki lamathathu. Ngiyabonga. Kulesinye isikhathi ngwaba ngibabe. So ubeke kudla make la. So udlile ukhothile tingalo. Ngiyabonga kuye ngekuthi nginibitana ngamaphi amagama.
ngiyabonga nabo bani. Lo nabo bani ke mendekale awumati wena. Ukubitwa kwalo make ngeligama lalomunye webantwana balakhaya. Lo kulesi sikhathi umbite ngalesibongo sakhe. Angibekise ngiyabonga Mpotoloza. Kubonga lo babe ekudleni lasakunikwe ngilomake. Kuloku kanye ngulomake. Ubonga kulendvodza. Kukhona lekuphethe. Kukhona letenako nayibuya ekuthayitheni kwayo. Oh siyabonga Mpotolozi. Ubonile umshibo. Ngemakhono lawo ekuphila. Ngileto letinto lesikhuluma ngato. Kwendani lokho Mfakuthe? Kujubela ingqondo kokuthi ibe ngilephitsitelako. Utoti khanza unguwe uwedwa uhlangene. Uhlanganiswe ngiloko ukuthi kunetinto letitshale la kuwe tamila letinto takwenda ukuthi nase uphile kahle, uphile nalabanye bantu, uphile wente tinto leti tawenda lempilo la khaya, lempilo la mangweni, lempilo la veni, ibe impilo lenhle, nempilo leletha noma lenekuthula. Kuphindze kufake emagama Mfakuthe lathi ngiyaqolisa. Nqesi kungiphunyukele liso liphandlwe libhekile. Lawo ngemagama lathobisa inhlitiyo, lehlisa inthukuthelo, lehlisa lulaka. Ngiyaqolisa maye kungonakalele. Ngicela ungiqolele. Yeah. Lokule ngikutsinzako Mfakuthe usebenta ekhaya emkhatsini wendvodza nemfati. Emkhatsini webantfwana nebadali. Emkhatsini wetihlobo kunhlala kahle yelikhaya. Bese kuba nemphumela empilweni yangaphandle kwelikhaya. Lokungaba ngikhona la emsebentini. Kungenteka uthi uyavuka uqhiphela wash. Likhale likhanze kulokukhulu kuthoma. Uthi uyawuphaphama ukhanze ukuthi hey sefuna utatatela ukhanze ufika lapha emsebentini nga 8:05 nangabe ungena nga 8. Nangabe ungena nga 5 ufike nga 5:05. So late. Na ungena lapha nako awungeni nje ushaya inkwelo. Ungena uminye tibulu. Ungena unemahloni kokuthi isikhathi sekungena emsebentini awukasibambi. Ngiyaxolisa. Kuye ngothi supervisor wakho ngubani. Ngiyaxolisa Nkosi. Bese kuyangiphunyukela sengiyaselo. Ungathi nje utawu understand umphathi. Yeah. Ungathi utawu understanda noma ngibani losemagunyeni. Cha uyaqolisa. Uqela liqolo ngalongakakwendi ngendlela lekubhekeke ukuthi ukwende ngayo. Lokho kukwenda kwekuthi ukhanze ukhombisa inhlonipho
kubantu lokuphila nabo nalokuphilisana nabo. Sithite ke uyiqala lemuva lento ekhaya bese iyenyuka letinto leti nalokunye kukufundzisa ukuthi utihloniphe wena ngikonje ngithite kwenta ukuthi khanze wena wakhekile wakheka uhlangana uhlanganiswa lokawenda ke ukuthi empilweni yakho ngemihla ungabi ngumuntu welithuthuva ungabi ngumuntu losusa lithuthuva ungabi ngumuntu lobhebhetela lithuthuva ngoba lalabashaya nako lalababulala nako kusuke sekusepitikoti babe bantu labasusa lithuthuva babhebhetele lithuthuva balwekhwetele lithuthuva bese igcina seyifika etandleni yafika etandleni ke mfana sekhaya buqiseka bugayi konakele sithi ke Ndolo nawe mlalele ekhaya asimane silethe nasi sibonelo ngaloku lesengikuvedile nalokunye bese kungena khona lenye igama sitalivumsha nawe fakuthe nawufika ufuna kwenta lutho uyakhona ukuthi excuse me lehlukile kunalo please lo please ngiyacela nala naso ulesa lapha eSwatini lo excuse me bengingakwendani kwekuthi ngilolunye ihlobo lokucela kodwa lo lehlukile ake ngibekise uyefika ekhaya noma nihleti nje lakhaya ufuna ukubukela tindzaba ukhanza lomunye noma ngumntwana akho noma ngumntwana kini noma sihlobo lenihlala naye lakhaya uvula iTV uvula imovie excuse me ngemvume yakho bengicela ukuthi mane ngibukele tindzaba noma ngilalele tindzaba kuye ngokuthi yiradio iTV yini bengicela ukubukela tindzaba ndaphindze ngikushiye akufanani ngoba lokucela leligama licela libandi kukhona lokucela kokuthi unikedwe imvume kukhona lokucela ukuthi unikedwe lutho kukhona lokucela ukuthi uthathe lo ukuhlanganise nalo so lokucela nalolu la excuse me ngilolunye luhlobo lokucela kodwa lolungafanani nalokucela lengikhulume ngako ngaphambili tonke leto tindlela tenda ke ukuthi ukhone ukuphila nebantu emangweni kangange kuba nakungwendeka noma ngemajaha asemashingweni lomunye uthi welula lunyawo sekukhahleleka lijiyo konakala yonke into khona le mashingweni nakathi uvuka indlwabane lo ufuna kumbhozomela ngiyaqolisa lawo magama nje ncesi kuyamenda lo lowonakalelwe abe nekuthoba ngoba ubona nangu umuntu lo wenda tinto letikhombisako ukuthi kunetinto letahlanyelwa kulangumuntu nangu lekungemakhono ekuphila emakhono ekutiphatha kunjalo abekayivakala masibuko ngilapho ke mina ke ngicabanga ukuthi songamnika umlaleli siteke naye ngoba mina nje ngiyihlaba kodwa ke angiphakululi yonke msonongwana ngiliphimbo lesive sothi ndawushanje ku-24061010 24061010 sikhuluma sehlelweni impilo yelikhane osokwalo sikhuluma
ngemakhono ekuphila nje emlalweni sodwa ngwane sinake bazibuko la mambena lo emsakatweni sawubona Angivusele kuwe sikhulu semantolo kanye nababe-Reverend JD Masibuko e-studio. Sanibonani ntambama. Siphile njani kuwe? Hayi, siyaphila kakhulu. Ungakangala Masibongo la estudio e-speak. Into yokuqala Nkosi yami ukuthi akadumise lapho kuye uMwelase. Isikhathi sakhe ukuthi eqhubeka elapha eMaswati ukuze impilo itoba mnandi emakhaya. UBishop kulama-manners Nkosi yami lawachaza uMwelase kunemagama la ngijabulisa ngokulokuqela. Ngikhumbula nje Nkosi yami lomunye umntali uyangiqoqela ngoba cishe ngiyaphila nebamba uthi umntwana akhe uze amthuse ngentoyini usekhanda kaqela ukhaze ethi uqela lahabhula leli la efrijini umthengele yena lo mntwana but akavuyi efrijini noma kanjani lo mntwana nguyedwana la ekhaya but uyaqela manje ngicela kuthatha elihabhula lapha efrijini so naku-ke la indaba yawo iyabonga kule indaba yawo iyabonga abantu abaningi ukusamula sebenisukephila bethu abasabongi ngicela kuva ukuthi ngabe kule ndlela bangasabongi ngayo ngabe ngabe siyifakele singisathane sesihlanyele lukhula ezimpilweni zabo noma mhlawumbe ukhanda kule ukuthi sebagcwalisa lo mbhalo bethi mhlawumbe singosebantu emalangeni ekugcina bayobanga nabo labangabongi uyakhetha ukuthatha ukhiphe ikhono lakho noma ukhiphe unyawo Mwelase ngiyabekisa uthi uyendisisa only to find ukuthi leso thank you into lengekho ngabe lokho akusebenzise ukuthela emadulweni ukuthi yakhona yami lento lenhle engithi mhlawumbe senzela yona uchaze sokungabuka nje uyekele noma mhlawumbe nomuntu okwazi ngiyasebenza ukuthi awusenyobowa nomazulu leni-ke ngicela kuthatha kuloku uyakholisa mayelo uyakholisa legama nje lisishori ngaleso isimali sithi it brings peace and harmony emakhaya so kuyinto lebonakala iletha lokuthula nokuhlalisana nekugcwala emakhaya ukuthi ngabe uMwelase akakugqugquzela akuthini esigabeni sokuthi kwenzele ukuthi umuntu akhangele ikhanda lakhe sigaba sesikholisa angabi khasitrasha ukuthi mhlawumbe sokuyatehlisa utehlisa isifundisi sakhe ngoba lo munye kwenzela nje emadoda ngizobekisa sinemadoda ukhaze ukuthi mawukholisa kuba kuwuchaza ngazi ukuthi mhlawumbe sowuyamkhukhumalisa ngandlela sithi ungasombeka esikhundleni sihle ngokuthi ngabe Mwelase ungawuthatha uthini ikakhulu emadoda emakhaya lokuthi atehlise walalawo ukuze kuyokhona lokuthi kube nekuthula emakhaya impilo yekhaya iqhubeke ihlale inleyo emnandi kakhulu ngiyabonga kakhulu kuwe Mwelase nakuwe Mphotholose. Siyabonga Ngalanga. Ngicabanga ukuthi Fakuthe Ngalanga so diphendulile. Uyishaya esikhonkosini ngoba le ndlela akubeke ngayo ukubeka njenge-concern kodwa phindze alethe lokungathi kusisombululo nakathi nje akusiko yini lokwakha iharmony nako konke lokho nje bakubalile ngiko kanye lesikushobo ehlelweni impilo elikhaya nekwakhiwa kwalo lenzaba yangiyaqolisa lenzaba uqala wabekisa ngenzaba emntwana lapha nangabe utshaliwe lamakhono ekuphila lamakhono ekudiphatha ngumjovo lomkhulu wekuphilisa umango ngoba kusho ukuthi simo ngivume ngisebenzise igama lekubolekwa simo lesi hostile wena utawukhona kusimeneja kunabo bullying lapha esikolweni kukodwa lokwabo cyberbullying kodwa kukhona nje lokubhulishana lo mntwana nangabe umfundzise kahle watshala letinto uyawumkhanza asameneja nesimo lapho abhulisheka khona ngoba nyalo kulokubulala nekubulalana kulesi sikhathi awubulali lomunye umuntu kepha udibulala wena uve ungathi impilo seyifike ekugcineni ngenxa yanaku esikhundleni silomntwana avumele simo lesimbulishako bese ugijima uyawudlala mjikende akhone lo mntwana kusimeneja lesimo ngaloku lokufakile empilweni yakhe kunjalo msodolangwane ngo-24 1610 nawufuna ukutsinza khona
Emsakazweni sawubona. Kusabona ngaziko. Esiphile kunjani kuwe? Bathona kasibeko. Yebo Sibeko. Xa siyabona bazulu sagugudele kosami laza lokuthi na umuntu bakupha izofuna ubonge ngoba lo mbonga ngokuyamkhuthaza ukuthi la kusasa lento adobhivela athenge ngoba lapha na uqedile into umuntu akabongi umpha into akabongi yathi ukuthi bakakhutshwa lithe nje wakho uzuvele bekufanele ukuthi umnikeze uyabona sensothi lo kukwena ungaluzi nakusasa lo muntu atokhuthatheka lothapha something lana ukuthi nje umuntu abakupha izobesa usabonga siyabona bayimaziko nje ukuthi phela ayalo bathi khasitalela safana nakade uyinyana zophuma into ahluthule nje wazi vele bekufanele ukuthi umnikeze uyabona lento ayikhuthathi kulesa nje anyalo lesikhathitanyalo kuma kumzala asafane abantu sebele lokuhlonipha waze kufanele sobendele ngiyabakho ngamaziko lokho ukhuthaze ngoba leBhayibheli ifunda lonke malanga. Sibonga kakhulu Sibeko. Lokuthindwa ngusibeko kuyahambisana nalokuthindwa ngalanga. Lokuthi nangabe uphiwe lutho unikwe lutho wathi ngiyabonga. Lokho kufana na petrol emotini. Ukuze ihambe ufuna phela petrol. Kuze lakusasa ibuye itholela umntwana ufuna kube khona ngiyabonga. Kunjalo. Ya, sisehlelwe impilo elikhaya ngokwakho namhlanje sikhuluma ngako ke emakhono ekuphila. Emsakazweni sawubona. Yebo sawubona. Ngivudele ndaba bemaziko ehlelwe lamuhla. Yebo ke baba. Kakhulu baba. Yebo. Ngibongani umkhozi waliva kamakhanya lapha eceleni babemaziko. Makhanya. Yebo baba. Hawu Nkosi yami. Ngiyalibonga lo hlelo siyakheka kulo indlela kwenzeka ngayo ngoba mina ngiyayembuke nje nalakhaya lomntwana kunemntwana nje kunemntwana omncane nje lapho foyeni. Kunezinto lengimfundisa zona amaziko ngiyakujabula lo hlelo. Lokuthi ulokupela noma ke athi umntwana cha umfundise lo mntwana khule naye ngoba lento iphatho lopapa ukukhaya abuye lokufika kwezibadala la kaleni yakanje kwenteka lo mntwana athi yebabe ngicela kuya endlini encane abenzi isimba angakathi ipheli abonga athi ngiyabonga songomnyama lento Nkosi yami Mazibuko siyajabula kulohlelo lokunye ke Mazibuko ngicela kusuka kancane Mazibuko la msakazweni kwesami labantwana silalela sonke nebantwana kulohlelo nasibona emafoni kunemagama ke Mazibuko emagama langaphi lawo kanje ukuthi Ubeka baba. Azokhathekile. Iya ngaze sowuvile wanyamala lelo Makhanya kanti bekasafuna ukukhuluma lenye indzaba sicela singakayiva kahle baba. Ungive nje athi kunemagama langevakali. Siyabonga ukuthi umsakazo unetinhlelo letineke letahlukahlukene. Kukhona nalapho kuya khona nasike Siswati. Mhlambe umlaleli lakakhuthalela kulalela atokhona kuyifaka ngakhona. Yeah, kanjalo ke. Ku24061010 la ngisula khona ke sinaye ke impilo elikhaya nokholo sinaye ke bamazibuko la emsakazweni ngakwane. Emsakazweni sawubona. Emoyeni sawubona. Yebo sawubona baba. Yebo nje sebenza. Kwekuthi Nkosi yami njengoba nabalingani bagcizelela Nkosi yami kwekuthi indaba yekuthi sithoba nekuthi ucele nakumele ucele nakumele kwekuthi ubonge into lemcoka ayikho into lemcoka njengekuthi umuntu umbone ukuthi uyakuthobela uyathi sola ngento la yendlile naleyendekile bese Mazibuko ngephetha ke ngekuthi Nkosi yami kunasimo naso selidlame sekubulalana kanti abantu bayabulalana labathandana nabo
ngithi umuntu phela akabone nangabe ukuthi kumbe abasakhoni kubambisana bekungcono kwekuthi nehlukane nimane nje nehlukane niphila kunekuthi kuthiwe sendlini niyabulalana ngenxa yokuthi alisakhonani kule simo sekuphila kwenu leni simphila kuso mazibuko ngiyabona. Sibonge kumbethe, sibonge nakuwe Fakuthe. Bateka yona balaleli. Minekele ngikukhanzile ngoba thina ungalalatala abantu siyeluleka. Lokwenta ukuthi bagcine labantu bashayene. Labanye baze babulalane. Nawuthi uyaphenya akusiko ukuthi abasathandzana. Basathandzana labantu. Mane behluleka kuphilisana. Likhambi ke nalesikhuluma ngalo. Kwekuthi asitihluphe kufunza emakhono ekuphila, emakhono ekudiphatha. Ndolo ungahamba uyolalela lapha sibangele elayinini bawudivorce. Nawudosela le ndoda eceleni awusamthandi samthanda. Yema ke sowulapha awusayithandi le ndoda yakho. Ngiyayithanda. Kepha kwento enjani uthukuthele lo muntu. Hayi kokuthi akasayithandi le ndoda, akasamthandi lo mfati. Nakungile ndoda, le ndoda naseyifika nje lapha ekwendele lobubi kokumbulala. Ufike nayo into lebavama ukukhuluma ngayo lethi uma ngeke ngikuthole mina akube bethe lokutholako. Uyakuva lokuthi nangakunaka kahle ukuqwaninge. Nangabe ngeke ngikuthole hayi ukuthi so ufike lapho angasamfuni angasamthandi kodwa wehluleka uphilisana naye. Ngiko ke lesikhuluma ke namuhla sitama kwelapha nayishwana naye lenda kwekuthi akhanze kulukhuni kuphila naye. Ngoba sasusa lokho impilo itaba mnanzi. Ngoba nanihlede ekhaya akhona lo munye othi ngiyacela. Utawuthutseliswa yini? Nangabe kwendeke siphosise entwenithide akhona lo munye ukuthi ngiyaqolisa. Utawukhupha ukuthutseleleni. Ngoba leli gama lekuthi ngiyaqolisa sesishito. Limuthi. Liletha ukuthi lulaka luphele lwehle. Ngako ke asithi lalaba kuthinzako balaleli ngulenye into kodwa isekugcinene. Ngoba nasitawufika lapho sitawuthi wathi khwasha akuvele kubekeke eceleni cha asakhe lesive asakhe labantu asakhe letimilo asitshale lamakhono ekuphila. Itasele impilo iba kahle iba mnanzi. Kunjalo mazibuka. Bendalela emsakazweni wangwane ngo-4061010. Emsakazweni sawubona. Siyaphila njani nebaba? Baba. Mana nangiphamsela kancane live nje baba. Hayi baba. Nangiphamsela kancane nje live lakho. Kanti uva kahle nto. Nguva kahle. Babe asekulungile ngizawade ukuthi bantu bashadelene lokuthandzana nathi imali. Hayike lethandzanela lisando. Ngoba leti mali asilaphi lesando sona takha lokuthi sicatshane nase basakhona ibambisana bese bayabulala. Ngoba lo munye nakadosela le lo munye ubuka ukuthi uthende usunemali. So
kakhulu labo make futhi banemali eningi kade nje bethume ukuthi omake lababulala bobaba ukuthi basafuna lifa namuhla sekubulawa labo make abobabe bonke ndawonye bantwana besiyamangala ngisayine efishane futhi siyabona sibonga kakhulu Mpotolozi ngicabanga ukuthi ngento yakabuye wegcina lo liqiniso lithi yonke into longenalwati ngayo awendi kahle akusile inhlitiyo nje kuphela leyenda lolutho lube lutho lenda lolutho lube kahle kodwa lwati kunjalo uthi encwadini lengcwele ke umdali akhale athi bantu bambabhupha ngenxa kweselwalwati yeah kunjalo yonke into longenalwati lekuyenda longanalwati ngayo emathuba ekuyiphatha kahle emathuba ekuyisebenta nekuyisebentisa kahle ayancipha ngiko ke sithi asisukumeni singemaswati asisukumeni sibatali sitshale emakhono ekuphila nekutiphatha esiveni sakithi siyabonga bonga kakhulu isikhathi sami la mhlawumbe ngathi ngizomgcina masesithuba hlelo kungaba kuvalelisa fakuthi sibonge kumlaleli kushaya sethembise ukuthi umdali asipha impilo sitawuqhubeka naseviki ledako silethe letinye tibonelo talokuphila nekutiphatha emangweni kunjalo